Kua tīmata te hokohokotanga o te ginseng Māori ki roto o Tāmaki Makaurau. Nā te uepu whenua Māori o Maraiaroa Si te ginseng nei I whakatipu I roto I o rātou ngahere a rākau paina. E mahi tahi ana rātou ko te New Zealand gift shop ki te hoko atu I te ginseng nei. I reira hoki a pēr te Melbourne. Ko te rongoa rangatira tēnei ki haina I tipu ake ki ngā whenua o ngā tirere ahu. We're in growing trees and 30 years is a long time between incomes. So we've always been looking for another product that we could grow in amongst the trees and have a revenue within that 30-year period. E waru tau te roa mo te whakatipu I wēnei. I nāia nei ko tae ki te mākete o Tāmaki. He rongoa mo te oranga o te tangata. It's only when we speak to Chinese people and we visit there that it's like a religion and how they treat it. So it is well revered. I think it's unique from the perspective that it's organic and freely grown and free from the typical pesticides and herbicides. Ka nui te uara o tēnei rongoa mō nā haina mana. Mō tēnei tū o tā rawe, he tata ki te kotahi mano tāra te usu. Well, we didn't know the value that they put in this particular herb. I whakatipua I hauhaketea hoki e nei o tōta ki ngā rohe iwa heketea te nui ki te rohe o Pureora. He wāhi pai mō tēnei tūrongoa. They have the variations in temperature, cold during the winter and nice and warm and dry during the summer. Kua whai whakaaro hoki a ngā sirere ahu ki te ingoa o tēnei o tauta. Pure order is a play on puri order, okay, and the reason why we've gone for pure order, it resonates well with the Chinese as well. He o tōta rongoa tēnei ka tae te whakamaroke, te koro huhu rānei. Ginseng's obviously the most effective in its purest form, which is typically a double boiling method just to extract as much out of that root as possible. Ko tā wāhi te whānga I nei mā te kaporei hana Maraiaroa Si, hei mākete atu I tā rātou rawa hou. Pēr te Melbourne te karere.